Da kamen sim gajing soret rangkat gajing angnut ban syakri syakipaj ba lengba karansan kum kanong mikmat ka kertong MDC da ka United Democratic Party UDP umroi konstituensi ka samla na pisisha marwen kalabu gajing kerpat syakipaj ba bagian ai gajing kersan kanang bukan yo ya gajing job badan borom ha kana ke election syaka ying darbar ka Kasihil Autonomous District Council ke HDC ha gajing ilang paj ba hayo boy rembang ha khar artik urempang ajab san Katai ke kertong ke badang samla kalaang laga sentur ban kerpat sengurit lem syaki paradok persnam ki balong ki nong snong ka umroi konstituensi rengkat bagi sembok kentin ki bakit jingmut. Da kapa kalaong balada kan job kakular ban long ka syakri om ka kanrat bat kan long ru kum kan long ra siti syaki bor bahalor ban yesaj halor ki kam ki wedei syaki pajba. Lasyem bantaru da working president ka UDP uba polling do ban pan jing kersan ban penjob ya ketika samla kertong rengkat ka jing yetu ba ka samla napi sisa marwen lengba ka jing treasure ham jongka ba ka UDP kala UI ya ki rukom trikam jongka lengba ka youth wing ka bala pelong ya ka UDP ban ibet bakan long ka wei na ki kertong sya ka KHDC na ka ne konstituensi bat ula karpat ru ba ki pai ba ki penjob dan burom rengkat ka jing kermen ba ka UDP kan yo ban yelam hapo ka district council Uba Paul ulapan kan mau baling ba kijing Trey Shitom unong seng ya ka District Council u Reverend JJM Nicole Royce ubala longru unong seng ya ka Sik Schedule ka bagani ka Sik Schedule kala long ka atyar bat ka White Lam ha ka jek ben reu ban alor kata sa ka khengkur khengkha ne ka Clan Bill ka jinglong try halor ka khandeu ka Siap ne ka Lan Bill kine kila kan thup lang bat kila long an La ban kedau hang ne bak samla na pisisha ka kertong MDC kalong kawai ne ki kertong ban hap aireng persya ik sangut ki kertong MDC na kiwai ki parti hakate ke konstituensi. Jong ke UDP party bat ngedairu kepun kadu jong ke umroi konstituensi ai makanya kepun kadu kan yo bangkit banba banri ban sumar yapi kinong syong jong kini ke konstituensi ke jong kum ke kun hadu ke kamran ke day ban pet ya ke ye ke sen borok ke we ailat ya ke ni ke kun hadu bukan yo bangkit bukan yo benri ban sumar yapi Ai, makanya kekun kado kepada UDP party kelas C kan dari away lagi kun kado kebelah benpene benpensa yang arti kedustur kekendau kesiap kesensyal District Council Lailam Dakasek Jongi UDP Abau kena uliap ha ke exam udai hok bancah penkiu kelas ke United Democratic Party kalale janai utakam ke joka hakini kisnap ibalong lais dan shiteng dong Dixon Sharp jong isi apa kacingelam ningkong jong bak tinggal tekhar Padarin kita jumpa kita stawel kan agama mangaru mulai dan benda kum uiyam ubapet ya shibul beli kita nak rekam apa ke district council kawai kabang aku senang hari dikecikan dalam shibul kebon amal nasumpu bergantung sekiwai iseng-seng bertay keban ishimkata hagneka jingalan kolong bentang hari ke CEO mereka kuat nikong syama putip ia inapi balai ilajit man tendrong hai yang di kedekor ikutong jongi ke UDP ini kesama kaba lantrai ship apa nak benda ke United Democratic Party dan kita gajing wapai tengah kumu MLA sega Assembly na West Shillong constituency peringkat nilai trailang
iladon penyerap yang district council, ilarap yang office mereka mahaying, ilarap lu kebalum balang ikisamla kiba iong youth wing jong UDP. Namar ngi yang ada kecik tebet kejongi ke leadership skill kejongi kajingla kejongi isau kalapoi kabenta ba ngitsay shushu kinong ilam. Namar kethian ni koong kinong ilam kiba tebet kidai kita iba penghambur maksay shushu ya kinong ilam. Dan iseng kiba PUE dalam di maka jing trekam kalong baik karai jong uwei umbriu. Apa uwei umbriu ong lek kopta kadai kau hukum baka di manlong kopta. Apa uwei umbriu ong ai tiket nang ni ya uta krep tasen udai nam deu nong sabut ibat ba ki tu nong itu kadai ko hukum jong tau we priu badai ban ai tiket. Rengi pair bagi orang ini United Democratic Party. But Democratic kabar you. Kabut kajing ya selok kajing ya kenjok khtin kajing ya berjingmut kajing ya beliau jingmut makhirin kata ni sajidit yano bangin pelong kertok. Dengan kau hilong ibadat bak kuka on tunai konsekuensi mengenai keketi hidon ya kesamla kaba omtang baiklah kaban organize kaban lumpat lang banyalam banjesong yaki samla Henry betai lepai ba in dopi hanguru ya kecik kerben ban ya kalawai kemudian cikben ya kejak lebih dulu. Hari kan gabi nak bersyarat balai ke UDP ke .com penyelang biang ya ke bagi orang executive committee ke EC district council kai ke bangladesh banlet dimshim lapat sabai ke wiru keski hak bagi don hak bor hak EC lana pikemawa ke wei kaba kemat kaba pendik kaba la ketapa yiki patba hamtam sabah jong salsulong kadai kabaki ong kajing kentur put jong kabuda kaba la penlong ba kishnong ginong syong shnong kinyalum kumba arlat hantai habaran bolo ban persya ya kian jong kabuda. Ila donru kiseng sang putih ang jingilam jong wei bolong CM balailam ya kipat ba banyelet banyetur sesekretariat panaung ba ai bol ya ke district council hang kata ka jingilam lasu kut jing syak halu bagi kulit ya kawang mau ka kut no hanta henrai anda ngilalek nangi kum ke isi Bak kita serikat baknya, serikat bak Robert June, ngilalek syau menteri John Ketenat Sor, bak bila peni, taki dulir, taki kot kislah, balai badeban ai borno, syabal John ke municipal area deban ai borno, ya kajing ai jimbet on snaying snasem haka district council. Alor kata kajing keduk. Lampian jaka ikhtiar jong ke district council bak lawadra jaka amended bylaws di bylaw dan di an di bedai bak muda bak kunjuk bak district council atau tumai bak lampian yaki atas dam arjar kakindai tak kata kecingkut kampor benda kisnong idor barsnong kira kimaki kiba ai hagi shnong kitao yaki building permission yaki kiba shimala kida ba shnong kiba recommend manu banyo yaki taki certificate but they halor kati kecing kambon
Benda ke District Council Kelantan ya ke Building Regulatory Authority lani ke terat terekam kepala Putkupuar Panai Building Permission mano macnayim katno katkum kajing menjur kajong di engineer dihalor kata kadai tamat kabang ilala om nang datang stanteli isnang na buat sanskong kita lapan kamtigan sa District Council Paganday. Kata kadai kajing job kapag pidana hak bat kadai hak ya pi bat ai ya kavut kapag gondor kita pi syaga ini pi ngilada tagakam kiwe kilang syukurta kilang syukuang mawa surak ni ngilada tagakam kala Allah kam hangabong 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 kapag kenal kenau kaan batik lekam ya kakai ke pateng